السلام عليكم واجه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واجه میت ما بلوچ میتوکا میچی قومی هستی یعنی مذهبی هستی نامی زگریه و یه وتارا یعنی قرآن من درو چیز من می پیما وتر مسلمان کنی مسلمان گوشگبان نبان یه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زگری دیگه قوما دیگه ملتا درو دنیا بترش شغربا چمغربا شمال جنوبا زگری دیگه جاگاه نه الا مشمه بلوچستانا خاصة مكرانا تربتا عندها مثل کوه مراده بعدين اوارانا جاوا سندا بازی لحتشتا سندا يعني یه زگری گشتر بلوچستان دیگه ذات دیگه قومیت یه زگری الا بلوچ دیگه هر ملکات تو برو بتر هندوستان انچو مذهب هسته تو برو مثل چین نیمگا دراهی ملک نیمگا زگری نام چما نشکنه الا مشمه بلوچستان توکا وشک بان زگری ای زگری اسلام توکا وشک نبا مسلمان چیا وشک نبا مسلمان مارا شمارا مسلمانا ما نام زگریان که را چیه؟ نمازی مار گوشه نمازی نماز همه چیزه مسترین رکن اسلام توکا مسترین فریضت اسلام توکا نمازه يعني نماز يك ممن مسلمان ببي بيت ماتي مسلمان ببنجرندي مسلمان ببي ها كلمة يبواني هو تشك بداري ها حجة بروته ها وبس بقولش نماز من نكنو يا نمازة مثل اعتراف مكان إشي كافر وشك بي دراهي مسلمان إشياء وشك مات بيتي مسلمانه جرندي روچک بداری جرندی حج برا بوش کو انما نماز نکنو من نماز ورزشی هچو نماز ممنی اشی کافر گوشک به اسلام توکا نه تو کامل مذهب نماز انکار بکنن بگوشن نماز مسلمانان بگوشن نمازی نماز همه رکن اسلام توکا اولی رکن رد کلمه توحید اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اولي چیز نمازه نماز هم وحدي الله سبحانه وتعالى فرضكم مسلمان سرا زمين سرا فرض نبي آزمان معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم شو معراجه همودا الله سبحانه وتعالى نماز فرضكم مسلمان سرا نماز همه چیزه الله سبحانه وتعالى قرآن توكا وش مثل ما قرآن معنى الله سبحانه وتعالى قرآن توكا هشتاد جاگاه جيش قرآن توكا هي كتابة الله وتهبره هشتاد جاگاه جيش الله سبحانه وتعالى وتبنديا وشي أقيموا الصلاة نمازا فابنده نمازا إقامة بكنه نماز بكنه وأقاموا الصلاة هما مردما نماز كتا الله سبحانه وتعالى وشي والمحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون هما مردم مسلمان هما نمازا حفاظت كنا والله سبحانه وتعالى وشي والذين هم على صلاتهم دائمون هميشه دائم وتنمازا داشتگه پابنده الله وشي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله سبحانه وتعالى وشي كاميا هما مردمه نماز توقع خشوعي هسته دلق الله سبحانه وتعالى پابنده نماز توقع فنماز باريا يعني انتو تأكيد انتو اسلام توكا مهمية هبرات كنمازة الله سبحانه وتعالى نماز باريا نمازة بيسر اي واسطة شروط اد كتا بايد يكي نماز بكا دين بشودي يا غسل بكا بايد نمازة والتيما بكا وتوقتها ما تيما بانشي تيما الله سبحانه وتعالى وشي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نمازة وقتها استهان شو الله قرآن كتاب لكتا نماز وقتا بايد هالنمازة بايد تو باك ببا تقود باك بي وثيابك فطهر وتقدام باكا وتجاقاها باكا وتبدنا جاناها باك بكا والرجز فهجر يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم ماش مدرو آدم چوك نمازه بني آدم الله وشي هر نماز وقتا وتشرترين زينته بزيره
يدراهي أحكام الله سبحانه وتعالى شروط پیداش كده نماز الله سبحانه وتعالى سنة مسلمان مسيطة نماز بكنا تو دار كفاش الوقا روي مسيطة هر پادي يركن زمين سر الله سبحانه وتعالى تي واسطة حسنة يلكي دومي پاد الله سبحانه وتعالى يك گناهي شتر مافكا تهاري بروي الله سبحانه وتعالى قيامت رو شتر النور دا بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة تهاري برما مسيطة شابا مغربا صحبا الله سبحانه وتعالى آيان روشني دا نور دا قيامت روچا فماش ما مسيطة برين بانگ بده نماز وقت داخل بھی چیه کنه بانگ ده یہ بانگ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گوشی ہر مرد میں بانگ بدا بانگوه بی آئی چه آواز کو رسی الله سبحانه وتعالى همین چو آواز رسی آئی همین چو گناه آئی باکشک بی یکن بانگ بدا الله سبحانه وتعالى گوشی شرطری مردم شریفتری مردم قیامت رو چه همه بانگوان اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون دراشتری مردم شرطری مردم الله قیامت رو چه بانگوان چه مردم تبلیغ کنه مردم دعوت کنه نماز واسطه گوشن بانگو کار همشه حي على الصلاة بیای نمازا حي على الفلاح بیای یہ چیز کامیایی چیزه نجاحی چیزه فوز چیزه دنیای و آخرت چیز هم ده فائزی نماز يعني نماز تو كتوكايا بوشته الله سبحانه وتعالى تو الله ديما وشتاتك قرآن بوانك والله سبحانه وتعالى هبركنا قايا ركوع سجود تدرو الله سبحانه وتعالى واسطه فهي نماز وش بانشي نماز يكي بواني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل يدا وش هك كوري مزنيه باز آپين بي واشي آپين بي تچوكي بي مردمی همون روچ 5 رنده یک کورا جانب شدی آیا جان سرات 40 سر کهته گوشت یا رسول الله صحابه گوشن و پیغمبر گوشن نه یا رسول الله 40 سر نه آی جانا فگوشی رسول الله نمازان مانا همشه 5 وقت تو نماز کنه هر 40 هر گناهی بیت انسانا یہ 40 یہ گناهی الله سبحانه وتعالى معاف بکنه ما ماهی بین دهنی نماز آیاتان بوانه نماز باريا حديثه ما رسول الله حديث قواشتقى ما هي بنده پشت بوشه نتوانه خلاص بکنه چه مهمترين ركن اسلام توكا نمازه وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة چیه عماد الدين نماز دين توكا چوه هما يكي تنبوه بجا تنبو دلگاه دار چیه عماده وشي هميت هر بي عماده چيس کنه دراهيه تنبو كپي دراهين تنبو لنبي وشي اسلام توكا نماز عماد دينه اسلام عماد هم نمازه فنماز رسول الله جوستك وقوش يا رسول الله شرطرين كار چيه الله كرا وشتي شرطرين كار ثوابترين كار يرحمك الله شرطرين كار ثوابترين كار الله كرا نمازه وتيم سرا ومسترين جرم اسلام توكا مردم 12 هراته عذاب قندي سزا قندي نماز سببه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الله سبحانه وتعالى قوشي هما نماز انقارك 12 هراته ويل را ويل کجا جاگاه هرچه جاگاه 12 توکا 12 وقت یہ جاگاه پریات لوٹا چه آئی گرمیا آئی سزایا درانی 12 چه یہ جاگاه پریات لوٹا فويل للمصلين الله کشی هما مردم نماز کنه همه مردم 12 روا همه چاگاه هر با نمازه چوت وقتا لیت بکنه چوت وقتا دیر بکنه یہ جاگاه 12 چطور یکی نماز هیچ برمکه الله سبحانه وتعالى پرشته قیامت رو چه 12 توکا جست کنه مردم 12 توکا ما سلككم في سقر شما پرچه 12 چی گناه کتا چی میار زورتا دنیا توکا قالوا لم نكن من المصلين ما همي سبب 12 اشتگه ما نماز نکته دنیا توکا همي سبب 12 اشتگه ما نماز نکته فنماز اولی رکن رند توحید رند کلمه مردم فباید یہ مسلمان هر با مسلمان گوشه نمازی وقت نماز نکنه بیشکیه کافره رند بیا یہ میں براتم بلوچم میں قومیتم اخلاق شر نندگ شر مهمانی شر
مروته هست شما وقت بلکه دیتا ما هد دیتا هورتلور بیتا ما پت پیریم باز هست زگری بیتا لكن ما شما بايد هم زگری ما شما الدنيا وآخرة سعادت همشه ما شما وتحق راها بره وهما راها بره ما شما الله سبحانه وتعالى شما شبه قرآن مني بيا چاري قرآن ايا قرآن توكا نماز نام جبته ايا قرآن توكا پیغمبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد نام جبته الله قوش القرآن محمد رسول الله والذين معه الله قوش محمد رسول الله چطور ما شما رسول بیایت یکی چپن جاپا دعوا بکم پیغمبرون ما شما ایمان بیاره آی سرا بیا آی قرآن کجه آی زبان عربی کجه یک کلمه عربی مزا یک کلمه عربی موانی پیغمبر بی رسول الله بیشی چپن جاپا بیایته بلوچی عبری نکتا پارسی ها بلوچی نه پدا کتاب همین کتاب شعر چه زبانه بلوچی هنه فارسی زبان شعر يعني هيك مردم عقل قبول نكا يچيزا شعب ملت بلوچ ببي پیغمبر پنجابي ببي آيان كتاب فارسي ببي فاشي دين نه فما شما بايد بزانه ما شما هر بهني مسلمان ببي كلمه يبوانه توحيد بكنه شرطين چیز ما چوك نماسگا ما شما يده همي دين اسلامي ما شما مسلمان بي ما چوك نماسگ درو مسلمان با ये मस्तरें गंज मस्तरें तोहफा मस्तरें चीज شما و چوک نماسگان واسطه ये براتا زگریان شما مسلمان ببی ये مسلمان تیچ کراهم الله سبحانه وتعالى قرآن نازل كتا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد پیغمبر الله سبحانه وتعالى نازل كتا بیا ما شما رسول الله پیغمبر حديثان جمع بکنه چنچو حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها چنچو كتابا رسول الله صلى الله عليه وسلم چنچو كتابا رسول الله هزاران رسول الله صلى الله عليه وسلم دراهين زندگی لکتا جماعی چما وحدی پیدایش بیتا چما وحدی پیدایش پیسر دراهين رسول الله پیرکان کیسا چطور مسلمان لکتا آی زندگی چه پیدایش چه وفات بیا یک نکته حرف رسول الله لکتا یه حدیث هما گفت رسول الله گفت گوشتگن گوشتی حدیث همه گفت رسول الله گوشتگ دراهين جماعی يشي پیغمبر رسول الله همشه دين اسلام همشه فبيا ما شما ये پیسریگه خبر کتاد رو توبه استغفار بکنه ये شرطین چیز همشه ما شما ما عاقبت خیر ببی ما عاقبت ما بي والعياذ بالله قیامت روچا شو مان ببی چو ما بي قیامت روچا ما گوش ما را هیچ کس ما را سوج نداتا ما گوش قیامت روچا ما را شر خبر یکی نکتا ये خبر خاص چمو دل يعني دلا شما خبر کنه ये شما کامیه همشه ये صراط مستقیمه پیسریگه کار پیسریگه دین پیسریگه چیز ما شما کتا چمرچی گودر درو ما شما کلمه بوانه هر کسی یه آواز رسی مسلمانا زگریا هر کسی یه کلمه بوانه یه آواز برسی بوشي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأتشي وقتا نمازا وتيقى بواني نمازا بسكة طريقة نمازا قرآن سورة هم الله سبحانه وتعالى قرآن هم سورة نازل كتشما ما شما وشما هي قرآن مارا إيمانها هم قرآن هم سورة ياد بكن باللي ما شما نماز برابر بي وبداها ما جاغاها ما شما بيسرش تجي ما قوشتا مباركين چيزا ما بيت بيرينا إشاء أنقار كن جيشت 12 مردم 12 رما هم سببا وش ما بيت بيريا يكار نكتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنا كوغ بيت برات إيماني نيارت برچه وشتي من بيتا إيمان نيارتا منا مردم بدا تنز كنا وشي بچا وديري أنقاركو بيت بيروك ديني أنقاركو وتبرازات ديني زو فرسول الله صلى الله عليه وسلم وشي همين أكوغ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمراه بتا أم كو فق بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم هر مشكلة بتهمين أكوغ أتكا أيدي مغوشتاتا كمكي كتا لكن كلمة نوات نقوشت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفات بي وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم دوز دهن يناكوغ دوز ده كلمة نوات إيماني نيارت همين سبب إيماني نيارت وش ما إيمان بيارو مردم منا تنز كنا وشي بتا وتبت ديني أنقاركو وتبيروك ديني أنقاركو
وتيك برازات بدين زو ये चीज़ा मर्दम है मचारी वित मुस्तकबला बिचारी वित आखरता बिचारी जन्नता बिचारी ها شو ترى دوزدها نجات بك ये صراط المستقيم مشمع الحمد وانا هم الروج الحمد لله رب العالمين شيء وشيء اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم هم اسلامي يا مشمع وكين وتزندقين وكين زندقي بيشاري مشمع زندقي تشتوبي چنچو اما خوشی بی چنچو مشمع توقع سعاده بی دراهم پریشانی و میچی گار با شیطان راه مشمع گار بکنه اسلام راه همی راه حق صدق ظاهر واضح نه هر کسی گندی فمشمع همی مرچی گودر باذن الله یک کلمه مشمع رسی چه مرچی گودر هر کسی یرسه ما دل صدقای گوشو چه همی شروع بکنه بگوشه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وتبنشي نمازا بكنه نمازا بسكه وزكاة زكاة وقتها بكاشه شمار قدرات هستي حج بروي مكة مدينة حج بكنه مكة همودا حج بكنه يه اسلام ماش ما بايد بزيره الحمد لله يبيسرا بازين بلوش مثل زي قريبته هني سراتك بازين سراتك ها وبك همشيا داشتا وتورد تاري داشتا ما وتبيت بيروك دينا نتون انقار كنه نام بيت بيروك دينا هربا قالته ما ينقار كنه ما مسلمانه ما وقت مسلمانان تو كباس چیز بتمه بيت بيرگان كتك قالت بتگا ما زانه قالته ما درو انقار كتگا ما زانت ما نگوشته يه ما والله ما پتا چوكتا ما بيروكا چوكتا بيت بيروك هنچي مردم بتگا هر کسا توصيب داتگا وش چين يكي مردم بتگا چو چين پير بتگا چو مردم بتگا بس ما ديته هربا چیزی اسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صراط المستقيم نبته ما انقار كتب في ماش ما بايد همية طريقة زنديكي كان الله سبحانه وتعالى مارش مارا هداية راستا صراط المستقيم مش ما زندقي همية زندقي ببي رسول الله صلى الله عليه وسلم زندقي بتا رسول الله أصحاب أمراه زندقي بتا والله سبحانه وتعالى هركس هي كلمة يا صادق بقوش بداري دقد آي دلت وقع دقد كنات هوا بوكس ميتي مبي دق مردمي قمراهي مكان بإذن الله ماش ما يهمي صراط مستقيمة زندق به والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم